vos, Señor Jesús. Danke, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mi hermana, me quiero invitar a cada uno de vosotros, por favor, comendar a persona que está banda dibo. Y dice, mi hermano, Dios bendicionado. Dios bendiga. ¿El tono? Uy, me van a afectar. Esta noche para nos comendar un con otro, amén. No, no para cantar, sino. Gloria a Deus. Bom, minha irmã, me quero invitar você para nos abrir a Bíblia no Book de Lamentações 3, 22 até 26. Vamos abrir nos Bíblia para ler a palavra bonita do Senhor, a Emainta. Book de Lamentações 3, 22 até 26. Nos vai ler a palavra do Senhor em seu nome, amém? Você aí acaba? Sobre dona tempo para nos arraiar a palavra, para nos compartilhar a palavra do Senhor, nós todos juntos. Amém? Esta bisa, Senhor, su fiel amor no tem fim, su bondade não te acaba nunca. Turma ainda nanta novo trobe, Senhor, esta grande fieldade tá. Mita bisa mi me, Senhor, ta turcos para mim. Pensei, mita pone minha esperança em Jé. Senhor, tá bom para esna que confia em Jé, para turco busca sua presença. Pensei, tá melhor queda quieto, espera arriba, ajudança de Senhor. Bonito, verdade? Você, minha irmã, alguma pessoa ha visto algo novo hoje? Algum de nós ha visto algo novo hoje? Nos ha visto misericórdia e graça e bondade de Deus hoje. Passo Bíblia está vista que turma ainda sua bondade está nova, minha irmã. E a graça do Senhor está conosco. Nós está vestido todo dia com algo novo, com a presença e graça e bondade do Senhor. Pensei, minha irmã, me que invitar cada um de vós, vão alabar e glorificar o Senhor. Passou está digno de turno, está em luna, é último luna de aia, verdade? E nós temos o lema, qual é o lema de luna aqui? Gratitud e adoração. Amém? E quanto de nós agradeci? E quanto de nós atrece adoração para o Senhor ao emainta? Nos vai donar para o Senhor. Amém? Se minha irmã, se bote uma palavra bonita para o Senhor, expressei para sua atrece uma alabança para o Senhor. Amém? Senhor, nos vai alabar. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Nós nos glorificar o nome. Recebi a alabança e adoração como igreja 13 pavos, Senhor. Y por gracia no te acaba, sempre vai, bom mais sostener-me, for de momento cumilanta, te ora me sossegar, não me sigue canta, de boa bondade me deu. Rescatar-me foi candela dentro de ela, nunca vai abandonar-me, me por amar botada e dar-me amigo fiel do amor da rondona-me sempre boa bondade.
bota fiel a mí. Mientras cometido sea, no me sigue cantar mi bondad, mi Dios. Tu bondad acompáñame entre mi vida, bota fiel a mí. Mientras cometido sea, no me sigue cantar mi bondad, mi Dios. Tu bondad acompáñame de mi vida, bota fiel a mí. Mientras cometido sea, no me sigue cantar mi bondad, mi Dios. Por bondad acompáñame. Gracias, Señor, por tu bondad. Pai, De mi misericórdia, vida, Senhor. bota Tu fiel acompanhando-nos, a Senhor. mí. Tu a sostener-nos em meio de dificuldade. Mientras Ao Senhor nos dá cometido expressar gratidão para o Senhor. no Oh, me danke, sigue Senhor, danke, cantar Senhor, danke, de Senhor. por Para a bondad, bondade, mi Dios. danke para a fidelidade, danke para a presença. Merece Oh, sim, gloria Senhor. Receitos y na tua glória. honra. Nos manalzan a vos, Señor, nos adoramos, vos merece gloria y honra. Nos manalzan a vos, Señor, nos adoramos, grande bota hacedor de milagre, no de ninguna manera vos, de una manera vos, Señor, grande bota hacedor de milagre, no de ninguna manera vos, de una manera vos, Señor. Vos mereces gloria y honra. Nos manalzan a vos, Señor, nos adoramos, vos mereces gloria y honra. Nos manalzan a vos, Señor, nos adoramos, grande bota hacedor de milagre, no de ninguna manera vos, de una manera vos, Señor, grande bota hacedor de milagre, no de ninguna manera vos, de una manera vos, Señor. Y te adoramos gloria, y te adoramos honra, te adoramos alabanza, bota digno, oh Señor, y te adoramos gloria, y te adoramos honra, te adoramos alabanza, bota digno, Señor, grande bota hacedor de milagre, no de ninguna manera vos, Poeta maravilhoso, poeta fiel. Agradecido, Senhor, ao vos, Senhor, nos Señor. agradecido. Danke, Senhor, para a maravilha. Bota maravilhoso, Senhor, bota fiel.
Bótanos, Dios, nos Señor, nos esperanza, nos barranca. Bótanos, Dios. Danke, Señor, danke, 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 Señor. Oh, Señor, mi Dios, mi alma te alabó, tu creación Ahora, Señor, te ensalzaba. Estrella, luna y el sol, turcabo, grande mi Señor, si mi que alabamos mi Dios, paso nos hay grande gracia, nos hay milagros, Señor. Ese nos quiere alabamos, Señor.
Vos estás digno de alabanza, Señor, vos estás digno de adoración. Cada batimento de mãos, Senhor, que nos está a oferecer para vos, Senhor. Esta é gratitud em nosso coração, para a grandeza, para o amor, Senhor, para a misericórdia. Nos alabamos, Senhor, ave mainta, Senhor. Nos reconhecemos bondade. Nos reconhecemos misericórdia, Senhor. Danke, Senhor, danke, Senhor, danke, Senhor. Glória a Senhor, glória a Deus. Oh, minha irmã, nós nunca por stop de surpreender, nós nunca por stop de admirar a grandeza do Senhor. Nunca, 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 minha irmã, de porta que nada, é quase Senhor. Nunca. Não costuma, minha irmã, nós não podemos costumar. Passo isso aqui está milagre. Maneira irmã está predicar dia webs, nós está milagre do Senhor. E por vir é quase Senhor, está milagre. Pensei, nós temos que adorar, glorificar e exaltar seu nome. Amém. Nós também agradecemos, Senhor, minha irmã, bajar sua oração, agradecendo, Senhor, para cada serviço de papiamento que Ele permite-nos, taquinanan, que haya full paz e Ele permite-nos receber palavra e por fazer culto pé. Amém. Senhor Jesus, danke, Senhor Jesus, passou. Va sostenernos, Senhor, te aue, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Deus maravilhoso, passo va permitir, Senhor, para nós servir durante o ano aqui, Senhor, em serviço aqui. Danke, Senhor, passo va permitir para a palavra aqui, Senhor, no papiamento. Chega, Senhor, certo gente não comportar, não pode compreender bom espanhol, Senhor. Danke, Senhor, passo va permitir-nos, Senhor, servir de maneira aqui, de emissão aqui, de isla aqui, Senhor. Danke, Senhor, para cada pessoa, Senhor, que recebeu a palavra, que possa desfrutar de vossa presença em serviço aqui, Senhor. Hope danke, Senhor, para permitir-nos servir, Senhor. Danke, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Senhor. Bom, minha irmã, vos por tomar assento ave mainta. E me quero invitar minha irmã Judith e minha irmã Mari para ser assim amável de tomar a ofrenda do Senhor. Amém. Me quero haga vos em companhia de nosso pastor. Deus bendiga a vos. O pastor não tem. Ok, minha irmã, nós vamos receber a ofrenda do Senhor. Se mi cana de oscuridad, gloria al Señor. Gloria al Señor, si vos gracia loca de mí, si mi senti boba, Señor, gloria al Señor. Me de dificultad, gloria al Señor, más que solo Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto divoso por visa? Gloria a Dios. Bom Romana, Deus bendicionar cada divoso. Bom vinia o emainta na casa do Senhor. Nós está hopi contento de por conta cuboso e junto cuboso por adorarnos Dios. Amén. Maneno Roman Sandra estaba avisando. El luna aquí nos tiene un tópico así importante que está gratitud y adoración. Amén. Está algo que aboyami mester cultiva. Está algo que aboyami mester traja arriba ye pa sobra no tan normal pa aboyami vira gente cutin gratitud. Después que el hombre era drenta de empicar su pensamiento, su visión, su actitud a vira diferente. Romanan nos quiere ahuemainta atende Dios su palabra. Pero prometo ese también nos quiere dar un par de anuncios. No olvidar que Dios su poder llamar que está viniendo este día 31 de diciembre. Amén. Y el día ahí está el último día de año aquí. Y el día ahí nos tiene un servicio. Nos está comenzando 8 horas de la noche. Te es 1 hora de la noche. Amén. Nos quiere invitar a vos para venir junto con nosotros. Y junto con nosotros de una danquina, Señor. Amén. Está digno de ye. Amén. Está digno de nos gratitud. Y nos quiere invitar a vos para mí. Pero también nos quiere compartir con gente de iglesia, con cada persona que está bien en la iglesia. Un comida especial que nos tiene después de el servicio. Después de Jesús hora de la noche. Y nos quiere invitar a vos para compartir junto con nosotros. Amén. También rumanan día 1 de januari, que Dios su poder nos tiene también actividad que nos tiene normalmente un viaje para año, nos estaba ahí cerca la ma y nos está reunir einan y también nos quiere invitar a iglesia para cada persona, cada familia, iba un compartir. Amén. Un pida de comida, maneboquier, porta está algo de vos región, de vos país y está algo importante para vai, iba algo y junto con nosotros, cada familia nos lo va a compartir un parte de comida. Amén. Mita quiere que está bon, ¿verdad? Amén. Y Romana no lo olvida, así bon para vos país, ¿no? La gabo país queda bon con otro cultura que lo va a reunir en actividad, ¿no? Esta es importante. No está a vos y vos familia, no vos país también. Él lo va a quedar bon o no mucho bon. Romanan 6 años actividad, fin dianan con unos tindilantes y manco está viniendo y me quiere invitar para junto con nosotros participar de ella. Bon Romana nos lo va a entender Dios su palabra. Amén. Bambisa, amén. Nos lo va a entender Dios su palabra. Me quiere invitarnos Román Jorge. Lo va a 13 palabras de Dios para cada uno de nosotros. A Huemainta. Y nos lo va a hacer una oración. Amén. También a Huemainta me quiere dar un buen menino a cada Román Cuavin. Na el servicio y na papiamento. Me quiere dar un bombinina dino, bombinidino contento de igual, boatrove cercanos. Igualmente cada persona, cada familia, nos Rumán Nilsson, nos Rumán Jaime, su familia, cada un dinanta bombini y cada un dino rumanan. Si mantras y man nos está aquí para adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Van a hacer una oración, van a pedir a Dios su bendición. Van a visa Señor Papi Akumi. Rumanan. El tópico de gratitud es algo importante. Me quiero invitar a vos para quedar, poner bomijo atención a el tópico aquí. Es algo importante en diferentes áreas de nuestra vida. Danke Dios, danke Señor, danke Tata Santo. Danke Señor, por tu amor, por misericordia, por gracia. Vos siempre te con nosotros, Señor. Y te pedimos a Huemainta, Señor, papia con nosotros. Oh Dios, papia con nosotros, nos mesterdivos, Señor. Ayúdanos para nos por crecer de nos actitud y gratitud. Para nos por crecer de nos actitud y alabanza, Señor.
Mi te pedimos, Dios, úsanos, Román Jorge, Señor. Oh, de una nos bo palabra, Señor. Palabra que vos quierpanos por comprender y ciña, Señor, a Huemainta. De nombre de Jesús. Amén y amén. No, Román Jorge, conoce Dios da bendicionanos a Huemainta. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nos tienen alabanza para Señor? Gloria a Dios. Un viaje más. Nos avisan al Señor. Gloria a Dios. Romanan, bom vini na casa do Senhor. Um viaje más. A tour. Visiten anta bom vini na casa do Senhor. Família de mi casa também tá. Opi bom vini na casa do Senhor. E nos queira awe dona danki também na tour romana que está presente para bem alabar-nos Deus. Amém. Agora nos abrir Bíblia na book de Salmo capítulo 103. Book de Salmo capítulo 103 versículo 2. Salmo capítulo 100 versículo 2. Nos vai ler essa nos tur em nome de Jesus. Gloria a Dios. Bíblia tabisa asina. Mi alma alaba Señor, no lo olvida ningún de su favor. Amén. Nos sale un día más. Mi alma alaba Señor, no lo olvida ningún de su favor. Amén. Gloria a Dios. Vos por visa, gloria a Dios. Amén. Nos sur por cinta, awe, mahinta. Danke al Señor por oportunidad que nos da, amén, de por exponer su palabra a la iglesia del Señor. Hoy mañana me quiera vir con un consejo de palabra del Señor. Y nos está bien con un tópico, el una aquí que está gratitud y adoración, amén. Y me está haya con gratitud, con adoración, todos dos me estén juntos. Bota compreender, bota comer a mainta. Bono por a mitad haya nos no por adorar a Dios, si nos no tiene un corazón lleno con gratitud. Amén. Así na eta. Y me quiera traer para vos a mainta un tópico que te llama adoración para medio de nos gratitud. Vos por repetir a mainta, adoración para medio de nos gratitud. Amén. Una adoración que nace de un corazón agradecido. Normalmente vos nos está viviendo de un mundo de hobby y preocupación. Amén. Que nos está hancha para hobby cosas en vida, nos que haya o nos que logra hobby cosas en vida. Pero también nos está olvidar o nos está bien iglesia cargar con hobby cosas de nos vida. Pero tan hobby importante, romana, para nos comprender el verdadero servicio que nos está bien presentado en la casa del Señor. Que el lugar aquí está un lugar especial. ¿Vos estás ahí así? ¿Está verdad? El lugar aquí está un lugar especial. El lugar aquí no estás ahí otro lugar en de Aruba. El lugar aquí está un lugar camina, nos está bien presentado nos mes. Manera Pablo te avisa. Pese romana, anto. Ya que Dios está misericordioso, Pablo te avisa. Me te roga vos para ofrecer vos un mes como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esa es la manera apropiada para servirnos Dios. Porque nos le sea un viaje más para nos comenzar a comprender, predicar aquí y nos comprender el motivo y la manera que nos tengo que presentar delante de Dios. Pablo te avisa, pese anto, rumanan, ya que Dios está misericordioso, me te roga vos para ofrecer vos un mes como sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la manera apropiada para servir Señor. Y me quiera comenzar visando romana que para nos por adorar a Dios y para nos por tener un corazón agradecido delante de Dios, nos tengo que comprender la profundidad de quién Dios está para nosotros. Si vos no sabes quién Dios está para vos, vos también el lugar que nan y vos también sin propósito.
nos podrenta lugar kinang isali meskos pakiko pasotimbianos no ta comprende quién Dios está pa nos. Bo por bisa ami mama ta hopi importante pa mi, bota si hopi kos pa bo mama pa bo famian. Hopi biya pastor nan i predicador nan kinang ayigi puntra kiko bolo hasi pa un yu. I hopi tatalantamang ibisa ami ta kapasi hasta duna mi vida pa mi mesung yu. Awo ese kemen boyuta hopi importante pa bo, verdad? Hopi importante nos yunan ta hopi importante pa nos. Así nata awe mainta nos tingo comprender quién Dios está para nos. De manera ora nos comprender quién Dios está para nos, e ora nos portin mente dedicada e bisa vos a Dios, mita alababa vos mi saquen Dios está para mí. Na comienzamento vos a Dios a crear turcos perfecto. Dios avisa na comienzamento na Génesis, Dios ha creado un mundo perfecto para nos. E Deus a começar com processo assim na bonita, então nós temos que começar a ler essa baby para nos compreender quem Deus está e qual é o seu plano para nós. E com gente, maneira pastor e meu irmão avisa, a dar plan que Deus está bem formando com gente, que Deus está tendo mundo perfeito para nós. E botar com Deus misericordioso, maneira Pablo avisa, já que Deus está misericordioso, Deus está trazendo plan para cada de nós portar a mainta kinan delante de su presencia para por vista Dios vos atami kinan Señor con un corazón agradecido. Si no tiene un corazón agradecido, no tiene adoración, no por ti Román. Si vos no por visa vos exaltar a Dios y alabar a Dios para obra en que la hace pavo, casi imposible para adorar a Dios. Paso para por vivir en la presencia de Dios y adorar a Dios. Vamos ter um coração que llena com gratitud para Kiko, para coisas que ele hace pavo. Me quer encontrar bom ainda Deus hace algo pavo. Vou por começar a acordar e tem me tata pensa de avião que não está ni wingo, avião que não está ni copa, sino avião que avisa recuerdo nan. E nós subimos em avião de recuerdo nan e está hibanos. Paso a maioria de nós Bota pensa e bota bisa porque wa combo futuro ta pesei ting hopi kos kuta bay for dimang na gente nang kuta bay na cierto lugar nan pa paso nang ke nantahan siya di vida nang ke wa kon nan vida lota dia di mayang pero me que invitaba babo subi avión di bo recuerdo nan y bay atrás laga avión bay back y comienza na bay na comenzamento y a mí tata sintay na tawa hopi rumana como me conoce hopi di mucha. E me tata vai em avião de nam vida e com Deus está bom com nos tur. Vou querer sei, me tá querer se tu é romano que tá aqui não por subir em avião de su recuerdo na por vai back na su começamento e com Deus que Deus hace em sua vida. Vos saco para vos hacer sei, vamos ter um coração agradecido. Romano ora vos subir em avião e não Bono tem mais opção que alabar Deus e bisa Deus. Tanque para sobra por visa bota em futuro acabou, pero ora bo vai no passado bota com Deus atrás coisa especial para bo que bono tata spec que eta vai hasi. Me tá vai contar algo chiquito para nos compreender rato com Deus tá traja com nós timbia ni tá pensa com eta traja. A nós com minha família, minha irmã Sandra, nos tur, me será sair de nos casas, de nos lugar, ora nos ata mucha, por motivo de violência, camina nos ata viva. E ora nos sair de nang, nos per nos casas, mi tata por visa me será regalar casa e nos vai na ciudad grande e camina nos me será começar de novo. E de muita minuta está compreendendo de quando sacami de camida me tati mi escola, mi amigo nan turcos e começar vida novo, ele também nos tur me será vai começar a mim de chiquito me será começar atrás de 13 anos na ciudad. Para sobrar na sacanos dor de violência, mas explica acaba. Pero tem coisas em não não tá compreender, passou tá ponto que bota aqui no momento, pero Deus subishon tá full outro. Ora bota queda focus riba algo chiquito que bota queda na maneira bota problema inan Deus acaba tá o turco de kiko de por hibabo. A importância de nós tá
Toch, aunque não está vivendo, se você está vivendo uma situação difícil, me que bisabo que Deus tem controle de verdade. Não está para sobrar nada, bisa acaba que Deus tem controle, para ter uma palavra hope bisa, me que bisabo que Deus tem controle. Pero se você lague, tu uma controle também. Por isso te enviamos que assim de coisas na maneira nos quer. E mais oportunidade depois hope aña, me por conta depois de Forbel 22, 23 anos, 24 anos, né? Como por back, né? Lugar inang camina masali, camina mitata, hasta sonha de chiquito com mi lugar tata, e masali dinang. Depois de 23 anos, 24, como mitata casado, mi família turcos, mi pora Deus ha dado mi oportunidade para back, né? Lugar inang. Toma visa mi román que tabiba na Palmira, bang lugar camina nossa sali cultura seina. Anto no sabay, anto esta uma experiência hobby bonita para mim, paso maneira como começa a chegar, vou por visa que turco estava tá quase mesmo cos. Desmino por awak muito progresso e caínan tata de terra normal. Pero importante está como por a topa pouco amigo nan com minha langa de chiquito. Entonces mi román si por reconocer a mí no, mi román avisa a mí, wak mucho mujina y se tata chunco va escuela con unos chiquitos. Anto mi por vai cominde y vai topa con nan visa nan a mí ta Jorge, ay abota con babira grande. Sí, no grande, pero grande viejo, pues me queda cortico. Pero na visa babira grande. Anto no se queda papio con nan y mi por sinti momento especial vos adicon. No con nada malo, pero mi por awak mi vida con mi ting awo, que Dios se regala mi vida, mi familia, mi iglesia, e camina con nuestra viva, con una bendición. Y mi por awak e vida con nanta vivando y nan makana con nan wak nan kas, kutureseina vida, ku nan no sali din nan, anto no para discriminar humano, no para bisanan con nanta vivando malo. Diz para compreender, camina nan e a decisão com viajar não está compreender. Deus está sacando para botar planes nan cubo especial, pero te envia no momento não está compreender. E me por alabar Deus e vida com me tem e por desfrutar e bisa Deus danke para botar arriba o controle de minha vida, de nossa família. Ahorita mi mamá tranquilo, que mi mamá mi por awak, mi rumá mujer ta sirve Dios, ta predicar su palabra, mi por avisa Dios, vos aquí ko, danke pa donar mi experiencia de por bien y comprender con a bota traja, cosas que a nós não ta comprender rumana, pero Dios sí sa, a vos a ese, que nos tengo que comprender quem Deus está para nós por vista. Ok, me tengo un corazón agradecido y dor de ese me ta adorar a Dios. Me tengo un corazón agradecido y dor de ese me ta adorar a Dios. Romanan, Salmo 103 nos alece verdad. Hopi da bisa que David está vivendo de uma situação hopi difícil. E hopi estudio tabisa ku portata tabibando e tempo inan ko la escribe Salmo 103. Dordi e tempo ku suyu tava taquier maneira usurpar e reino. Você tá acorda a história nan? E su tata core DJ para não matele. E Bible tabisa ku denture momento nan inan ku eta tabibando ku turcos abing abaw pa David. Ku sumeso yu alanta kune pakita su reino. Bible tabisa ku inan David me serabay atrás e bisa bosakong mitigo corda e não olvidar o benefício nan de Deus. Paso timbia nos está viva momento duro nan, pero timbia nos está queja hopi. Da verdade? Nos está queja, pero nos tengo sinha ta mais agradecido com o Senhor. Mi romanta tabisa ku quem a minha avisa me visi nada passou. Esta visa quien ha visto algo nuevo awe, pero ahora la visa que no se viste de misericordia nuevo mi sí, verdad, mi tiene algo nuevo, misericordia de Dios. Balanta y jala rosea, te envía a mitad hace oración con mi yunan y mitad ponen en jala rosea. Bisa, porque nos quedó una danquina a Dios, antonanta comisasa así na comi. Porque hacía un mainta comi, porque jala rosea un rato.
Esa es la misericordia de Dios. ¿Vos sabés cuánta gente anda que uno por jalar rosea o mainta? Vaya y pega con algo of cubono por jalar rosea con bota vira. Viaja pasar más bebe 2 paracetamol. Historia nandimi tao bipret. Mi casa mabise mi tindolo y cabeza y la donabi 2 paracetamol. A tomar bebe tur 2 juntos, pero mi no bebe portar un tiqui agua, mi garganta está seco y 2 paracetamol la queda pegada en mi garganta. Mi no sé cuántos segundos me queda sin jalar rosea, pero el coita terrible. Mi casa comienza a llorar, invocar nombre de Señor. Mi tata comienza a dar mi manera golpe de mi lomba y nada para este temor la queda pegada aquí na último, me queda hopi segundos sin jalar rosea, más cinta. Pasó más, vos por vista más give up, más acabay, me digo, no, hasta aquí no me llega. Y me pensa de verdad hasta mi casado comienza a llorar 2 paracetamol. Con uma bebê para beber bom e lugar da era matami. Esta hopi prat verdade, pero inambo por guac é misericórdia de Deus. Romana, na la fia la fan paracetamol na sali, ana mano no bebê na mais, o somita tá contento, para somita hala rosea back, ya dolor de cabeça vai. Romana, hala rosea e essa é a misericórdia de Deus. De enviarnos que casa, que auto novo, nos está focus para en cosas. Pero ahora nos me está agradecido con Dios. Nos está vivo, nos está bom, nos unan está bom, amén. Nos casa está bom, amén. Nos familia está bom, eso es más importante, hermana. Cosa material, punta Job, cosa material no está importante. Job a perder su yunan, Job a perder su casa completo, turcos. Y así na mes, él avisa, si Dios mes lo quita mi vida, así na mes me lo alaba mi Dios. Y Bible te avisa que Dios es casi doble de lo que estaba tatín. Así na ta banta agradecida we mainta romana, no queja. Van a agradecer, paso si vos te agradecí, vos tienes un corazón que por adorar a Dios. Si vos acordas de cosas de onda Dios ha sacado, vos por visa verdad. Me tiene manera algo para visa Dios, danki. Ahora me vim cerca de Dios que nan, você me tá pensa verdade de onde Deus a sacar me. Ahora me llega ruba mi vida tá maneira hopi difícil, situação difícil para mim. Ahora me llega ruba ma com 18 anos me llega ruba e tá hopi difícil. E me não tá vai contar nada de minha história, me tá desbisabo, que ahora me tá sentar e corda de esse me tá bisa de verdade Deus é bom. Passou a mim não tá merecendo muito coisa de Deus. De verdade sem ganhabo. E agora me está com por súbito com piano, me está avisa de onde que eu saí. Se minha vida está trabalhando forte caminho de Deus, hopileu de Deus. Agora me está com mi una canta e toca piano, mi casata canta de alabanza, me tem uma família hopi grande, mi romano está servir Deus, me está avisa de onde. Pero se te coisa que nós não está compreendendo, enviar nós não está valorar. Nós está foco riba outra coisa, pero me avisa o mainta Deus está aqui, para a oportunidade que nós temos. De porta adiante que não adora su nombre. Vou por vista glória a Deus. Bíblia avisa, que David avisa, todo lo que tem vida, todo lo que tem de mí, alaba su santo nombre, mi alma alaba Señor. No le olvida ningún de su favor. Número 3 avisa, está perdonado de turbo culpa. Dios ha perdonado de algo. No, me quedo un tramo back. Dios ha perdonado de algo. Vos te acordas, pensei esse avião de recuerdo não também, que vos tem que ir para trás e vista de onde Deus ha sacado, de onde Deus ha sacado, quanto que Deus ha perdonado e quanto coisa que de nenhum de nós sabe, que abosa, que Deus ha avisado, me ha perdonado. Abosa esse aí, e a Bíblia está dizendo, está salvado vida por de grave, está rondonado com bondade e com ternura, está colmado com añanan de bienan, com juventude está renovada de maneira águila. Senhor está percurando para ter justiça, para gente não oprimir, haya direito. Ele assim a Moisés mandamento e una de Israel su hecho. Senhor está compassivo e tierno, e de paciência e bondade, amoroso. ¿Por que me sigue iglesia? David está avisando, hey alma, no le olvides de su favor, de onda él sacame, de cuánto Dios ha perdonado, como estaba tan malo y Dios ha sanado. Dios ha sanado algún día, hermana.
Bota querer ser suficiente para volver a Dios tanque. Porque me contaba un poco más. 2000 años pasado más. Todavía tiene un Dios. Cuando a su pueblo perdí. Y él avisa, no, mi no por laga. Mi creación en. Y Bible avisa que Dios mes. Alaga su trono. Di camina di ángel nan kuta adore. Kuta dobla su rodilla bisa abosita santo, abosita digno. Y un Dios kuta tin turcos. Habita en un mundo perdido. Y él avisa a mi mesta va de una vida pa aboy a mi por tin vida o mainta. Y mi no está papiando de vida con nos tin de jala rosa, mi está papiando de un vida eterno con Jesús. Pasó y cos no ta llega te kinan romanan, e vida kinan ta cortico. Hopi viano está pensa y no está hace planes nan. Pero bueno aquí día no está vai for día mundo aquí. No sa que dia banasi. Roman, que dia banasi? Año, luna, 2007, febrero, ¿kigo? 3 de febrero de 2007. Pero no sa que dia está vai do mundo aqui. Timbia, no está pensando, no está haciendo planes nan, mi que llegan a tanto cos, pero no sa que dia no está vai. Pensei, nos tengo comenzar a comprender a importância de por reconocernos Dios, ora que nos está vivo. Pasó Rico y Lázaro, Bible tabisa ku nang abay inang. Y el rico tabisa a Abraham, please, doname un tiki de agua, pasó el tormento que nanta hopi grande, pero el lugar nan no tato un lugar que vos por pedir más na Dios. Lo que vos haces en vida que nadie se cita conta. Si agua mainta vos en vida y salud. Y vos no tomas decisión de por un corazón agradecido y adorar a Dios, me está invitado para tomar decisión de seguir Señor. Ayer me está avisando a un joven que Dios no tiene plan B. Dios tiene su plan perfecto para nosotros, pero no tiene plan B. Que Dios está sí o no. Entonces, algo es importante, romanan, para tomar a Dios en serio y visa Señor. Me te vai alababo y adorabo com agradecimento para tu recostan com bahasi para mim. Bota querer por ti ao mainta um coração agradecido por visa Deus, mescos David. Bota querer ao mainta por visa vai atrás e visa Deus de onde vas a caminho. Me que com canta cantica, você não lanta para. Nós vai cantar cantica de será boa e começar a pensar de tu recostan com Deus. Así para nos. De onde Dios saca nos y onde nos está aquí na mainta para nos volvisa mita adorabo Dios conscientemente con un corazón agradecido, pavo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comienza a pensar, mainta, todo lo que Dios hace, pavo, de cuánto cosas Señor ha librado, pavo por ti un corazón agradecido. Ora mi pensaría y riba por fieldad. Ora mi pensa de vos fidelidad. Amén, amén. Ora mi corda que me arrasi e foi de uma bossa caminho me da queda assombrar. Me não quer quedar-te aqui não. Me apurba e me quer mais. Me não quer quedar-te aqui não. Me apurba e me quer mais. Me quer
Bible tabisa na Lucas capítulo 14, uma história hobby bonita para nos cava o mainta. Nossa kasi claro manan, nos me quer para nos compreender a importância de por ter coração agradecido com Deus. E na com gratitude. Bible tabisa na buki de Lucas uma história que nos tur conhecer 10 leprosos nang Jesus atopanang e Bible tabisa ora Jesus mira nang el leproso nang Bible tabisa el abisa nam bailaga e sacerdote nang miraboso según ang tatakana bay nang akura undi nang abimbek ora la mira kuela cura etataw alaba Dios na voz alto atira su curpa abajo na suela delante de Jesús y de agradecer Jesús. El hombre ahí estaba un samaritano y ahora Jesús avisa, nota 10 macura, na onda e 9 sobranan a queda, ni uno por abim back, alaba a Dios, con nota extranjero aquí, él avisa el hombre, lanta, vai numa, bofé de mí a salvabo. ¿Vos te comprendés palabra aquí? Un persona de 10 com a ordo sana a vir cerca Jesus e a dobla sua rodilha e a adorar Jesus com coração agradecido e você aqui com a passa o resultado de nandos a vai na salvação. Jesus avisa vai por fé de mim a salvabo. Você compreende a importância de por ter coração agradecido para o Senhor? Está vital para reconhecer humanan awe noche, awe mainta sobre liberdade. Kiko tastrobabo de botar coração agradecido. Passo se bono tem coração agradecido, bono por adorados. Kiko tastrobanos maneira de coqui para nos provar mais allá. Tique mais e bisa Deus me tem coração. Kiko tastrobanos. Não laga situação difícil, bem embobida para por buyback bisa Deus ou para buscar Deus e bisa Deus me está agradecido cubo. Não laga se passa away. Cubo te importa, bota contento, busca maneira e pensa com nos por vai. Que cotas tropa nos de por ter coração agradecido com Deus. Essa é a palavra como que laga na igreja awe mainta, começa a pensar que cotas tropa nos e bisa Senhor, ajuda-me. Cambiame. Ayúdame para mí por comprender propósito como tiene el mundo aquí. Que Dios atrece-nos com propósito de alabe. Nos aguardo crear para adorar. Me está para avisar você back. Nos aguardo crear para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. Nos aguardo crear para adorar a Dios. Bota lesa el book de revelación y bota walk. Uma multitud mais grande mês para adorar a Deus. E esse está a mim que está de multitud grande e aí visando Deus a bota digno. Nos aguardo criar para adorar. Esse é book de revelação anta lo que tá vai passar é futuro. Que me já acaba você que tá vai ter uma multitud mais grande que tá adorar a Deus. Nos aguardo criar para adorar. Pero para adorar a Dios, me sentí corazón lleno de gratitud, pecosnan con el hasi para nos. Dios bendiga a vosotros, huemainta. Por bajo en mi más ni no quiero quedarte aquí mía por bajo en mi más te enamorabas y
justicia y verdad. Con mi vida me quiero adorar. Tú lo que me tienes, lo que me da, lo que me alogra te aquina. La capa mi vida tapa un perfume de adoración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanan, cuán importante está para nos tener un corazón lleno de gratitud. Me avisa Diana pasada, tin dos actitud que Dios, que está hace Dios rabia. Es promedinanta incredulidad y edidosta ingratitud. Y no me poni cuidado con ese maneno Román Jorge estaba avisando. Opi viaja no está luida. Opi viaja no está perde e visión de vida. Kiko no está y Kiko Dios está. Amén. Opi viaja nos no está comprende quién Dios está. Opi viaja a Boyami nos no está comprende quién Dios está. Cuánto es tin, cuánto es la duna para nos, cuánto es la hasi para nos. El problema de Isaac y Román está tarde y temprano, nos lo va a topar con Dios. Esa es la situación. Por tanto, gente que no está valorando, no está apreciando, no tiene tiempo, no está hasi manebe y beltavisa 30 de necas de Señor, 30 Meimei di soportan con gratitud, con alabanza, con reconocimiento. Reconocer que está Dios. Mi hermano y mi amigo, gratitud es muy importante. Y ingratitud está un problema sin grande de nos vida. Van a hacer una oración romana. Van a decir, Señor, ayúdame. Román, copi viaja nos está pidi para nos salud, para problema para maleza. Pero también me quiere invitar a Huemainta para avisar, Señor, ayúdame para mí por vir a una persona que tiene ingratitud. Ayúdame, Señor, para mí por vir a una persona que está comprende tu recosna que voy a hacer para mí. Me quiere invitar para ser a Bobo y visa, Señor. Atame aquí a Huemainta. Que entere luna aquí matende de importancia de gratitud y adoración. Oh Dios, mi no perdona una adoración verdadera si mi no tiene gratitud. Está imposible, Señor, para sobra adoración también fue de un corazón que tiene gratitud. Ayúdame, Señor, ayuda a cada uno de mis romanos para comprender el tópico aquí. Padrenta de un año nuevo, Señor, con una visión, con una actitud, con una comportación diferente. Ayúdame para mí por reconocer, Señor, que abota, Señor, de turcos. Mi vida, Dios, y mi por jala rosea, huemainta tador de bo gracia. Si a huemainta mi portaquinanta dor de bo gracia, Señor. Si mi tiene un familia, tador de bo gracia, Señor. Si mi tin salud, ador di bo gracias, Señor. Si nos tin opicos, cuta rondonanos vida, ador di bo gracias, Señor. Si nos tin opi bendición cercanos, Señor, ador di bo gracia. Señor, si nos tin perdón, ahuemainta, aceitador di bo gracia. Si nos tin salvación, ahuemainta, Señor, aceitador di bo gracia. Ayúdame para comprender aquí opibón, Señor. Para sobra timbiaca nos nota comprender ni reconocer. Oh Dios, que abota Señor, abota doño, abota es un que tiene control, Señor. Bota estimanos así na copi, Señor. Ayúdanos, Tata Santo, para nos tener un corazón lleno de gratitud.
Oh Rumán, no laga Dios siñavo. No, purba di siñavo mes. Si Dios está siñavo pa vitin gratitud, emester toch, bo vida, bo culpa of algún situación divo. No laga Dios siñavo. Priminti, hey, tende bon priminti e palabra aquí yudavo. Y casi bobex. Pa vir a una persona con ingratitud delante de Dios. Oh, danki Señor, danki. De nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Romana. Gloria a Dios. Romana me quiere invitar para hacer una última oración a Mainta. Nos tiene petición aquí, Nana. Tiene mucha cuajasiaña David Acosta. Vamos a hacer una oración. También nos da vaya hacer oración para Christopher. Tiene un dolor en su culpa. Vamos a pedir Dios su ayudanza. Amén. Y por tanto, otro rumano que tiene alguna maleza, algún problema, alguna situación difícil en su vida, van a pedir Dios su gracia. Amén. Nos olvidamos, Rumán Benet, nos Rumán Shirley, nos está pidiendo Dios su gracia Panán. Y cada rumán de la iglesia que portatin alguna situación difícil, Dios es un cupor ayudanos. Amén. Esta es un cupor ayudado de una fuerza sostén. Amén. Van a hacer oración aquí, danki Dios, danki Señor Jesús, danki Tata Santo. Abótanos Dios, no Señor, nos tiene gratitud Señor, nos quiere reconocer Dios eterno. Abota es un cupor ayudanos, cupor cámbianos vida. Cutá Señor es un cutá cuida de nos, es un cutá percurar Señor para cada uno de nos tiene un vida mijo. O Tata Santo mi tapidivo, para mucha David Acosta, Señor, bendición a su vida. Oh Dios, dame mi tapidivo para Christopher, Señor, mucha aquí Dios yudele, bendición a su vida, Señor. Traca de enye, casi milagro cuemeste. Cada rumán de iglesia, Señor, no rumán Shirley, no rumán Benet, y cada rumán de iglesia que está viviendo alguna situación, algún problema, algún maleza, algún momento así difícil, me está pidiendo, Señor, me está rogado, mi Dios eterno, traja de enye, Señor, hacia milagro, Dios eterno, ayudanan, Dios maravilloso, de nombre de Jesús, amén y amén. Hermana Bambisa, gloria a Dios. Un viaje más, Bambisa, gloria a Dios. Gloria a Dios. De 10 minutos nos lo va a comenzar el servicio en español. Si vos quieres quedar con nosotros, vos está bombini. Amén. Dios bendicionará a cada uno de vos, rumana. No lo olvidad, día 31 de diciembre. Nos tiene servicio 8 horas de anoche.